Nakon što pandemija koronavirusa jenjava, u Crnoj Gori ponovo su se zatalasale strasti u vezi sa pitanjem položaja Srpske pravoslavne crkve, što je po mišljenju mnogih i pitanje opstanka srpskog naroda na tom prostoru. Jedan od onih koji veruje u to je i istoričar Miloš Ković. On ističe u razgovoru za produkciju Centar da je sada više nego ranije svaki potez koji vuče vlast u Crnoj Gori sredstvo sile. Ova vrsta nametanja crnogorskog, prvo maternjeg, onda crnogorskog jezika, pa onda latinizacija pisma u Crnoj Gori, pa pokušaj da se izmisli crkva, da se ona instalira. To su odluke koje se donose silom. To nema veze sa argumentacijom, šta je tačno, šta je istina, šta je neistina. Iza toga stoji samo sila. Zato se sada tuku deca na ulici, zato se sada hapse tamo vladike. Znači oni sada, to je onaj model koji se tako vidi se u gangsterskim filmovima. Znači gangsteri udaraju pesnicom po sred, iznenađenje. To sada rade. I pokušavaju ponovo da uspostave tu vladavinu straha. Znači ova vrsta odluka donesena je silom. Oni su te odluke proglasili, ljudi su izlazili, protestovali i tako dalje, nisu to uspeli da zaustave. Ono što je bitno za srpski narod u Crnoj Gori, ističe ovaj istoričar, je da ne odustaje od svoje borbe. To što nekad izgubimo neku bitku, pod jedan, ne znači da ćemo izgubiti rat, a pod dva, ne znači da nismo u pravu. Tako da, narod koji traje veoma dugo, koji svoje trajanje meri vekovima, jedan od takvih naroda je srpski narod, onda on mora da nauči. Mi se nekad ponašamo kao neki starac koji ima neki mentalitet tinejdžera. Trebaju, starče, jednostavno, seti se, probudi se iz ovog magnovenja, iz ovog mamurluka. Stani malo na loptu. Pa imali smo mi iskušenja i u 14. i u 15. i 16. veku, i u 19. i 20. veku, pre 3 genocida smo preživjeli u 20. veku. Pa evo nas, idemo dalje. Koliko je ta crkva gonjena? Šta su u toj crkvi radili sve u njenoj prošlosti? Turci. Pa su Turci obnovili Pećku patrijaršiju, koja je onda čuvala srpski narod 3 veka. Šta hoću da kažem? 2 veka, malo više od 2 veka, u tom Turskom carstvu. Mi smo istoričari. Moramo prvo kada govorimo o tome šta je ko je u pravu, ko je u krivu, kada je u pitanju Crna Gora, pa pogledajmo izvore. Mi ne možemo da tvrdimo nešto apodiktički ako nemamo dokaza. Ako govorimo o Dukli, duklinski vladari, kao što je Mihajlo ili Bodin, oni svoje podanike zovu Srbima. Nigde nemamo da ih zovu Crnogorcima. Ili se ja toga ne sećam, možda nisam naišao na taj izvor. Na poslednjoj konferenciji za medije crnogorski predsjednik Milo Đukanović zadržao je oštar ton prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, te ostaje da se vidi da li će se i pod takvim okolnostima sprovoditi kontroverzni zakon o slobodi veroispovesti, čije je donošenje i iniciralo izlazak na ulicu i litije više desetina hiljada građana.